Baro nakwa mabin ay kiti tapti ya gitu baro kibawan sini kena kikon samla jong constituency jongi kibla pas ha ke klass 10 bat ke klass 12 ay kiti tapti berjamba ya akan yang pun hai ti kena tekan hai badan tungam hai puli di kentang bat ki tuki kena di sebawan wan imei di imei Tangan khotnya I Bah Metbah Lyngdoh Abah namcai pin daya kemenlang warba coba employ namta dengan pahajan Abijel Christine Kurba namta dengan pahajan Johnny Paul Harmolong namta Safi Mosha Marbanem Jasmine Karim Harmolong Ricky Marbanem Shobha Erika Belnet Rani तो kita mula nama Syekmat kita bapas yang SSLC dan kelas 10 di Malaysia. तो हमने शिबोर्ड में बता चुकी तेमंतान में खर्च से बापास या का क्लास 12 लारिसा जैस्मीन बसेमोई Balajir Emric Wintertiang Badi Bakado Bapher Kurban Jangan kabakmen bat kabaslo tenan ya kane ka musical meaning baro la kershan la plot now emily jong I Metbah Lyngdoh speaker badonburom jong kajala jong yena jing thapti wajab to minta ini orang jing keren hai tang kemudian insya Allah keren boleh puasa so pagbabae baro nakwa mabin ay kiti tapti ya gitu baro kibawan sini kena kikon samla jong constituency jongi kibla pas ha ke klass 10 bat ke klass 12 ay kiti tapti berjamba bila dia boleh umnus tapti lagi gue ha bila dia ambil pas bah mon oh dia kata bagi dokumen berkenal agar dijamin keren sebut nabal ngalarap keren mana ngin serai kedua dua ipat kipor benangnya keren ya kikam kiba bapher nak kata konstitusi nada bagi dokumen dia berkenal yang mentasi berayu yublay bagi baro kibanya layo ban berdap mentasi kilong kiba jujak kot agar konstitusi gedungi bagi ngim jum layo hak Islam bagi por kita lain baro
Namar ba kalong kasi ka magila kemen la pentikna ba ka ka janmit ru kalong ka janmit ka bagi yesim menta baro lang ba kini jing ruai jing put jing jam bagi jing syat na kerpat ye pi baro ki kena senang sabha na kerpat ye pi baro ki bawa ne ken mau ba binyala kemen da ka akor da ka burom klam don ka no ka dak bat kino kijingja kiban pelong ke daw jong ke disusi yano ini kalau ke sini kabanginya kemen pada sobha ndai pada syok pada dat pada susi mo ini kalau di depan nak kalian jonga ada bimya leilang dan saya ke di kapan dum sya su ke kinya tamru ada kapor tapi ya pulang nem dan setiang siliang dia sodem itu aku boleh sibuk angin scam ba pinyetre dekat ba keyboard kiba page ba kiba peniai naga benta kejingla kemen ha kali ke janmin aku boleh sibuk boleh ku ye pi baro aku boleh ada ni kapor in IT no ya kapor padang sa ai badani bat ka kami